tupu ke la te e mai puli ponei. Koi fuata hu momi ko Travis tapatui toa, mai he maanga ko matalau, ko hako atua ia ke semi-finals he aho nei. Tōtaua ia mō Awharai lawalau mai he motu ko Papua New Guinea. Ne amana ki foki a Maxine Edwards mō Danny Nemani ke langaki ai ke he tau whenua, powerlifting he māma he aho nei. Koe tau whetoko tau hu momi ini awhi ha bravely Messi Matau mō Ken Haro mai he motu ko Tonga, ne mua ai e Tamatonga. Pia foki ni a Zaman Messi Matau taua ia mō Atong mai he motu ko Samoa, mo e koutu foki a Tama Samoa. Kei whakamanatu aki e tau nei ko whiwhili ai he matakau he tau motu kau whakalata he lalolangi, koe tau ke lata mai tau wanga hau motu, koe ka kano ia asi whiwhili ai e tau tangata whakapuloa ko Esther Pavihi mo Sophia koro i tanoa ke tau se ai taha ata documentary hanga uia ke wanga hau Niue. Tutala ai a Esther mo Melanie Maia, koe taki he matakau wanga hau Niue. Trust in New Zealand. Ka koe mga hala ne hoko mai ai ke he mga hala ne nofo ai e matakainanga ko Colin Tukuitonga ke he Ministry of Pacific Island Affairs ke he to mga hoia ka koe MPP ke he mga ho nei. Koe mga ho hana ne o mui whakalahi a Colin ke tause e mga hau Niue trust and to form a constitution. Ke tamai e tau malolo ia he tau mamatua me matutaki haka ono anga ka haa ke he mga hau Niue tunga ni ka he tau tala ne whaelongona me tau kumi anga fōki he tau tangata ni nanofi New Zealand ke he mga hona ke he mga hau he mga hau Niue pehalo toro ko haka toko lalo lahi e tuanga he mga hau Niue ke he tau tangata Niue ke he motu ko New Zealand toko whiha e tau tangata Niue ne maeke ke mga hau e wanga hau Niue. Si ono atu whukara tōru ka hake he tau atu hau fōu, ke he tau whanau ne whanau ke motuia. Si koe puna anga haia, he tāmataanga me whakatuanga he wanga hau Niue Trust. Mai he matua kokori ni hana malolo, hana whakahohoanga ke tāmata ke whakatu e wanga hau Niue Trust. Whakaako te i wanga hau Niue ke he tau Early Childhood Centres hata tōru tau whanau Niue ka kamena ni tupu. Ai whai matutakianga ke he tau aonga he tau whanau iki. Linga ni ke he manhakua manatu ko whawona, ke he whihe tau kua more. Ka kua nā kai matutaki e whakakoanga ia ki whawona ke he mga nei. Hakua hai ai a maturu e whakangahuahuanga he whakaholoanga ne pehe koe power up. Ne whainga whakangahuahua maturu e mga hau Niue Trust ke he mga honei. Kai ai whai matutakianga mai he tau aonga he tau the preschool. Ai whai matutakianga ke he tau aonga tau whanau iki. Si hoko atu ke he intermediate. Si ai whai matutakianga lahi ke he tau high schools. Na linga ko Alfriston. Ni he kaeke kua mōdi hako a tau whianga. Ka koe Alfriston whoki ni ne whakaako e wanga hau Niue ke he aonga he high school. Sikisia koe ia kaha mapaki-paki. Ai whi matutakianga. Ai whai whakamaloloanga e wanga hau Niue. Kai mōdi lahi whoki ka eke ke utatua e ta tōru kaha koe mnalata ni ha he tāmata. Ka mata mai he tau kaina. Koe ata nei kua tau se ai kei loa, koe he ngoa e tau manatu he tau pulotu, mo i tau ngata hangao ia ke wanga hau, mo i tau ngahua ko whakawhitaki ai ke pui, mo i omoi e whakaongaanga he wanga hau. Nā kai ni ki Niue, kai pihia foki ke tau mamui, he tau ngata Niue ni nono foki New Zealand. Kua manaki ai ke whakakatoa toa e tau se anga he ata nei ke mahina fōu. Toko le mga fulu e tau pisinisi, ko tuku atu, halo tōla tau tohi ke whetoko ai, ke maua e tau pale ke whaholowanga Business Awards, he whai pisinisi, mo i Chamber of Commerce. Pē mai e taki he Officer Chamber of Commerce ko Ray Finley, ko i whewhelai alo tōlu, ke taunu mela nei, hako malikisi hake, mai e tau sianga whakamua. Pehea ia, koe tahani a puhala mahuinga nei, ke whakatau tonu e tau ngā hua uka he tau pisinisi, mo i tau ngā hua whakamakamaka, ke maua e mitaki mai tau tangata kua o atu ke whakatau ke tau whale koloa halau tolu. Koe tau pale pe nei ke matalahi, ai alau tolu ke tau ngā hua uka,
mo tau langamatau he tau pisinisi ki whakaholo, mo whakaoho, ki whakatu e tau pisinisi ha whalu kua manako ki ai. Kua mana ki ai ki whakahoko ai e taonanga nei, ke pōwha iumu aho uwhanua whitu he mahina nei, ke whale taliwhenonga koe Scenic Matawai Resort. Pe mai tuini he tau lanu uli moi sea. Mō lea tōlunga whole tō tangata ngā hua mai he Whāhi Ministry of Social Services, moi Whāhi Ministry of Natural Resources, kua o atu ai ke he tā whakakoanga, ko tau se pauaki, moi tā pulotu mai ai he aonga pulotu he atu Pasifika, USP, ko Dr. Sunia, Wusikata. Koe aho ke ua akia nei, kamata ai he aho iniawhi. Pe mai e ulu whakatonu lahi e Whāhi Ministry of Social Services, ko Gayleen Tasmania, koe manako ia ke whakaonga i tau mga aho he tau pulotu nei, ko mai ke ai ia ke ngā hua whakakū mai ke aonga USP Niue ki Poliasi ke lata mai MBA program. Whakalolahi mai e ia e tau matakupu ne whakatutala lau tolu ke tau aho ke ua. I whawha whakaako mai he tau pohala ke lewekia ki tau tangata ngā hua. Tau pohala he tau tohi ole ka pe kumi tangata ke rata me tau punga hua. Ko he ngai pohala ke haka ki tau tohi ole ia. Ha whenua pohala ke ano ki he tau pohala ngā hua he whahi ngā hua. Ko rata ngai ke whai tangata tu mau ka eke ko ai whai ngā ka whai pua tā. Ka whai pua ngā hua. Ne kua naka whi tangata ne maike ke tausi, si whakapulong me tau tūru, si tuhi ole me tau whaa. Koe haka whi tau tūru e tau tāleni he tau tangata ia. Koe haka mōli ngai tau puhala ne haka ke tau tūru, po ke whai ano anga whoki ngai tau tūru ke whakakehe e tau puhala ngā hua. Ka kano ni haka toko ngā hoa tau tangata ngā hua. Ko inga ngui tau puhala, ko inga tau whakakoanga whoki, ne rata ke tuku atu ke lotu. Koe tau whahi ngā hua ko lauia ki ai, koe whahi malolo sino, whahi whakako tama, moi whahi ngā hua whakawhili, pia whoki tau whahi ngā hua i lalo he he Ministry of Natural Resources. Tonu hia he uia Gayleen ke lalawhi tau ulu whakatonu ke tau whiwhilianga mai tau punga hua mai ko lata tuaini ke kaualoa mai pulinga hua ke asihake e tau puhala ngā hua he tau whahi ngā hua takitaha. Koe lata tuaini ki ta mai ki tau whahi ngā hua e tonu hia ki whiwhili ko hei mai he tau tangata ene tohi ole mai ni ko lata tonu ke o atu me ke lata me interview. Se koe ko hom mitaki ke hai whakakoanga nei, hako mai longe mautore tau puhala ia, tō o atu me ke whai whakatutalanga mai whahi pulinga hua, whiwhi ke ka whai siana be nei, si au mai whakelo tō ke fuhi uli au loa tō tō, moi tau whahi ngā hua tō ulu whakatonu, ke anono ki tau puhala ia, ko he ngā mōri ke maike au loa e tau whahi ngā hua, mai whahi pulinga hua, ki whiwhili e tau tangata kwa la tō tonu mai punga hua. Whalo mga aho whoki, whakapuloa e tau punga hua, kai eila ona mo tō koe hei neke seki whai ngā hua ne mai ke tau si pongi lalawhi atu ke whalo tau ngā hua whoki. Si ka eke ko pihia, wala ta whaini kake ana ki ununu hacking me tama tupe maua he matakainanga ia, kai tuku atu ki ia e whalo tau ngā hua whoki. Si kua eiti niri ka hake tamai tā tangata, ke tamai pō ki tā tangata ki hukui e punga hua tau anā, kai kua ka mata te ki hake tufa e ngā hua ne rata ke tau. Si tau whanga ano anga pihia. Koe whalo e tau whānau he matakau Niue ne o atu ki he tau whenua whetoko sipo te Pasifika ki Samoa, tunga Kaya Davis, Bravely mo Zaman Messi Matau, he whānau he tau motuko New Zealand mo Australia, ka koe whiawhia lahi alo tolu ke hukui a Niue, koe motu he tau tupuna halo tolu. Whina tu hamo tōla tangata whakapuloa tāla, moi tu tāla ki alo tolu ki Samoa he whaitapu kua Mangle. Tu tāla mua mo Kaya Davis, koe makapuna ha whoni siwa mai he maanga ko Mutalo, kai whanau, moi nofo ke maanga ko Brisbane i Australia. Pehea ia, whiawhia lahi ia ke hukuia Niue, moi mua atu e matalahia ia ke pine lapakula ne maua aia ia he langa ki mamawha. Ka matalanga kia ia he hongwhanga mata he tau mui, wha o te matua whiwhene hana ko Isabella ia, ke tau whale langa ki mamawha, he tau mga aho ne hukui whokia ia Niue, ke tau whioa Sivileke. Ko eke nia Kaya Davis, mo tai tau whanau Niue, ko mai ake ke mo i tau pine ke totoa ki ingoa he motu, e whanau ai hana a tupuna tāne.
Koe tau se hina mo tau kese mai e maanga ko tamagotonga, ko Bravely mo Zaman Messi ma tau. O whunu ma ua tau ha Bravely, mo hau whunu ma hiwa tau e se hina hana ko Zaman, ko lawa ne hukui ai Niue ke whiua hu momi. Kamata hu momi a Bravely he hau whunu ma ua tau, he pehe aia, koe whahemu e tau whanau he aonga, kia ia he whanau aonga. Tupe ai hana tau matua mo totongi ai ke whakaako ia ke hu momi. Koe se hina ko Zaman a kamata hu momi he hau whunu ma tolu e tau. Te koe mga nei, kua ma kakalahi lawa ke he whiua hu momi mo i mai ake ai ke whamoli e tau manako halaua ke hukui a Niue. Pehe a Bravely ko Lavani e whia manako hana ke hukui a Niue ke tau whetoko lalahi. Pehe a Zaman koe mana ne mua ke whakatu mo e tau whakaako mo i pehe ia koe tau whakaakoanga mahuenga osi kamata ni ke keina mo i tau mga whaoa. Pihi a halaua tau manatu he tutala mo i hukui habisi ani Samoa he whaitap ko male. Pēnā hau tau tau wala tala tutupu ke lati me puli ponei, a tolu ke whelewia tapka hou, nono whaa, moi manuina.